روشباش خوشکو برن هجا ایرو امه جوارا باسا کردن آنادولیه بکن میوان ما دوستکی ما هری هجا رونق بیرکی ما هارون جوشار بخوا جا آنادولیه و از و حوالا کی ما معروف اصلا و جوی آلی کاریا ما بکن و ام هر سه کس جی ام نجی کردستانه نه لرحمه الوالده اصل ملوره کوکا ملوره لماجی امه ویدیو بلوکامه و برنامه که کردستانی به امه و ببنه هر واری ولات خواه عرف و عادت و ادبیات و چاندامه دیروکامه رخستنین ما چکو به آنادولیه و گریدایه امه بوا بدن ناسین میوان می دلال هارون جوشار و ورا یک به یک شروع وکه و برسی با پرسی ما بده از هیویدارم که هونه لذت که باش صحبت ما ببینن امنا دست بیدکن از هیوی دیکن برا ویدیو که همه به ویدیو دست بیدکن دورا که جوشار و باسا گنده خوابه که و دورا همیش گند در کهن هرن وارن ماین یه آنادولیه و خوابه گین کردستانه جی کرم که نهاوی که کارون بیجه ما بنا چه اف ویدیو دا و باسا اوی ویدیو بکه کرم که کارون چاو بخیر ناوی من هارون جوشر بری کس خبر بدم سپاس جبو ریا تازه جاره کدن ام به از برم زاروکاتی من وقت از 5-6 سالی بو و مزنه ما لبر رادیو ایریوان رو درشتن به حسرت گود دارا سرسترانی ایریوانی ایشب جی او دفت چه بو که از کسی که راستی پر زحمتک مروی ifade بکن مراد دوما دوسته که من پر هجا که به هر به مالباتا خوا به در دوره خوا به فامیلیا خوا توای وانا انسان ولاد پاریس مراد خیلی انسانی که یک نزدیک ندیم نزانم بهش ناوی کن بس روی بکن روی پر انسانی که نر و دلکی و قاسمزن کو چند کسا بکر و دفرا از ام بی مراد و کره وی اکرم özgürk اکرم ناوی کالیویه و دخازم چند گوتنال سر مراد بیم مراد جا آلی باوی دا کس زده نزانه کالیوی اکرم بی خلق عرب گیره عرب گیره ملاتی
ev Lorat serokê di nefsine film dibe gundê kürecek jî disa mintiqa Malatiyê ev dost hevalê wira va filma ji bo Murat çêkirine. Strana ku Heja Nilüfer Akbal dibe jî ev jî disa ji parçekê Kurdistanê Kurdê me Elewî koç kiriye û demeke berê û zelzeleka wisa feleketek mezin dîne û li ser wê disa hatiye çêkirin navê Arif ji Wiratê ye. Di stra vîdeo de jî dibe 200-300 nezer li rû hebû li vir jî disa aynê ew êş careke din ew cî êşa Murat êşa Özgür ew kesek jiyana Kurdistan me tev hîs kir li ba me Anadoluya mezinê me gotinik digotin kalek hebiye di binê gundekî ra derbas dibe meze dike ku ser Goristanê qalabalık ye. Ji xortekî dipirse dibe xorto çi ye kî miriye dibe filan kes miriye dibe ji kîsê xwe mir ne ji kîsê gul mir û dibe apa ew çi şore min jê fehm nekir tu te got çi careka din tekrar dike dibe gurê min ji kîsê xwe mir ne ji kîsê gul mir dibe ev çi ye dibe kesin hene ê bimire ve dunê bigwerin ew aile wan malbata wan tenê bizanin wala ew kes çi ye tune ye ew kemas hîs bikin hinek kes jî hene wexta ku çûn ew kesana wexta dunê garin ku vefat kirin dibe wana ew ji kesê milletê xwe Murat jî ji kesê milletê xwe çû ji kesê milletê Kurd çû û tenê bi xwe neçû bi xera hêja gurê xwe û Özgür Ekrem Özgür jî bir loma jî çend rojin ev her dereka didê bajarê me li Ankarayê li Malatyê Koçkiriyê her ciyek Murat Nasker li vira li Ewropa hema sereserê Ewropa ciyek heval û dostê wî lê û heval û dost nas telefon dikine ji me re sersaviyê didine ez jî li vira careke din dibêm ji ew kesekî jiyana xwe zezerê dest dane Murat pêşîda Murat û Özgür ew xelkê Arixê însanê me çi zelzele çi korona çi sebebê din dibin evê ki dune görine ji nav me bar kirine çûne ez ji bo wana hemû sersaviyê dixwazim dibe ku serêvesa me ji teva re û me tenet dixwazim û tiştekî ji dest me ware em dikin tune bes em ê wana qet bîr nekinî ew ê tir di bîra me da. Spas. Gelek spas rahmeta Xwedê li wan be li hemû kesên ku ji arthajê ziyan dîtine zirarê ketine em ji wan re dibên rehmet li we be. Niha hinekî basa gundê xwe bike yanî ez dibêjim gundê we nêzîkî Enqereyê ye ne yan dûr e Gundê me nêzîkî Ankara'ya gundê me takriben 110 kilometre berê kes qala bunu bikim ev resmana bana tev arşîve min bixene min kişandine va resmana li sala 1994 piştî 15 sala ji bo min nekarî guherim welat û cara pêşî wextek ez çûm welat ev her resmîk ziban min ewkeka wan heye xatireka wan heye ew gundê me ye gundê me 100 kilometre ji Ankarayê dûr e û bi gundê me re ev gundê çiya nêzîkî gola xwe ne gola xwe hene kesek nizanin wexta xarîte berxidin ê bibînin gola xwe heye pir mezin e û hema kêleka gola xwe ne li vira jî çiya heye gundê me Kurda jî dor çiye navê çiye paşa da berê çiya Ankarayê biye kirine paşa da gundê me dor berê wî çiyayî tev gundê me ne piranî gundê bilika ne eşrê bilika ne eşrê hêciba ne û bilika jî disa ji girêdayî Konfederasyona Eşra Reşiya ne û em di navbera Kurdê aliyê deşta Konya û Kurdek em dibin Çolê aliyê Qirşehîr bajar e
evre ben devam dike ser ser Sivas'ına ji aliye Konya u çan rjwa bajarana bigre hatta Halep'e tere hatta Halep'e o zamanı bereci o bikariya peza emina mezekne o nasıl mezekne bikariya pez لچیا اوکینه لچیا پاشا داونه و کرواجی خود دبنه حتی حلبه جه حلبه جه تشتک لبرا تونی و شکر چای و دن کنجن و شارن پشتن جورا دا وانا بارت کنه دینه جورا دا جه خود دبنه وانا وقتا مری قالا بونده me بکه عشره me بکه تشتک از قاسم لبرا بیم bu kesik nizanin aşire koçberin ne aşire bajariniş bajara rakibine varine aşire me koçberin levaçiyana ve koçber zivistani carna hatta Halep'e hatta Aytabe terne dibene velat jeri vakta zarakun pirkam tubo velat jeri pirkamji ji xasiya xe bîstibû da pîra bavê min wê jê re qala velatê jêrê kiribû bes kesî nezanî min jî tim merak dikir velatê jêrê kê de he li ku ye yani tu dikarî bêjî çend gund hene yani gundê herî cane li vir gundê merkezî heta 1800 û ji sala 1800 da heta 1840 niha لچیا yani هین کردن کرد آناتولیه بس از نخواست مکتوب خواستم تنک زلال بده وسیقه دستمدهی سال 1802 ج İstanbul'u vesikat dişinin Karaman öcü Gredey Konya'ya nafçame Gredey Vraya dibe Guluçiya'ya Paşa Dağı'ya aşire Raşiya aşire Hecibiyane دست وانا دا 150,000 بزایه سال 1802 تبی جوانا باجا پس و گره بگره سال 1840 نها دولت عثمانی قرار بگره و اسکانا داویه دبی به تاریخ شده ایدن کس نکارش جیقه بلوی و به زوره ev aşire lura zore bjitkin iskan berad bene iskan u bjitkin u ev juvana 20,000 kes bene yani herkes için maleke 20,000 kes juvana u beladkine lunav gunde Türka u lura karar keye tebe gunde hatta 20 mal se çar mala pedin günde hatta si mal günde Türkler ve 6 mal hatta 6 mala male kurda lekçi bikin günde çek mezintir hatta çel maleci de 6 hatta 8 malun livra bikin ben serhev nevin ben geçenek yani jibo asimilasyon etkin yani jibo tabi baya beladıkin بجيتكن 1840 نها حتى في وقت بريك قرار بدرنجي تشتكي بير باكشت بين والي اسطنبول والي سيفاسي سيد علي غوتنكوي هي تبي وانا بسالان الفرانا شو صار 1800 belki beri veji تبي وانا امزت كنت قال درك دارك دا نانا وانا برا وقت برا تخيل نابين جبو veji em pezê vana ji dest vana bigirînî em çend ga tişt dewar vana dinî me vana êdin reçberiyê bikin me vana li vira bimê tabi li vira çend sebeb hene çima dikin em berî gerek bizanin sala 1800 şun 1826 1836 çi biye li vê mintiqê çi li dunê çi qewmiye li vira çi qewmiye ji bo em tiştek îro dibe jî li mintiqa me welatê me dibe zelal bizanî çi dibe li sala 1826 eşîrê me mecbûrin salê 100,000 bez birfoşin İstanbulê
sala 1840 gere 120,000 pez bifroşun. Goşte yani aşir goşte yok dedine goşte İstanbul'e aşire meteni dikre. Nikarin pezekhe bifroşun bajarekide İstanbul derba İstanbul. İzmir'e yani Bursa'da bajarede. Gere vay bifroşun yek. Diya aşire berevi hatini kısmek aşira dibine derbent. Wana lwada nab cidikine şbo kontrola aşiretin bikin. Yek منطقه me دور علی گولاقه مثلا اشیره استکشان هیه اناجی به حساب عربا خوی دکشین باجاره ده هر اشیره کشیک دیگه وظیفت دنه وانا ایک حشتره وانا هینجی ترنج دیار به ارگانیه madeni jura maden به حشتره دکشین و تینه باجاره gidin de nav Türkiye nav Tokat'a yani dura vazife aşira kartine hatta tiştek bu kesik gudaret kelime lezet ki taybet Rusya'da lezet ki az khasım tişteki bahspikim aşir mecbur sad 20,000 ezevi bir koşun bes dest aşire meda Rusya'da tunet 20,000 bes yani Canbeka'da mecburun her aşire edin istedim. Bu plura ve mıntıkayı aşire Rusya ciddi nafkada konfederasyonu nafkada devdu aşiretin u Canbeka'ne serikane u yekşi aliye haymane u duraji şerbizini yani. Aşire me Rusya geresen 20,000 pez bok temin bikin ternej aşiretin peze vanaj distine bez peretunene pere bez bikin hatta pez bifroş İstanbul'e u terin ba tacireki Rus navevi David Salamno yani Salamno navitam ne bileyim je David pere dendiki David tacire o vakitler bastı ve deney David ne karim dedi. Tabi pere ternakne o pere David nadne. David tere geriye aşire kurda Rusya aradık. Tabi wala pere nadne. Rusya zore de Osmaniya tabi gere ba perena vum dedi. O pere David gere kum dedi. Osmani ji pere vanji tune nafaz ne karar dedi. Osmani lola karara gidilir. Tabi İsa vaktak aşire bezani keseki tayin tikine nabi dibene Ahmet Bey Ahmet tiştek tabi o hakkı pes erşad 20,000 eğer hakkı pes 100 lira ver tabi wala raiş bedel emi ser haşti de hesap kini ev 20 lira sermayi emi vana em nadini aşira emi vana davet edin ve bir şekilde dene davet edilir. Böyle çend roja vaktak Amerika Türkiye ikaz kir got ilaç em nafroş ve deri fakir umbedin denewe heye vat iştahat bir amın eskeniya bu wala düset saçında ceyin tutuş naati var. Aynı şekilde terre kalay çıldı. O yekşi tişteki dinle balki şayet ve salanada sala 1850 o askeri bir rütbe Almana Motke o te Türkiye Alikariya devlet Osmanlı dike bu askeri ava bike askeri jnuv ava bike Lura gotine kavi hai ya bir mühim है bu iro enfam kne mentıqa me rojrata biçildi be evjid Motke dibe ku bere çend sala kul kadere mezeket be bere çend sala ama Avrupa'yı de Türkiye بدگو آوا ترک حتی اون که هاتن حتی آوستریا حتی وین هاتن امی çin peşelvan bıdırın. İro Avrupa'yı em ketini telaşa o ki devlet Osmanlı bu her neşe devlet ser kapımı belane ve emi çin bıkını Alikari Osmanlı'ya bıkını. Ve ne haber? Da tişteki din balkeştu be az berek galaskım bıra da be bu şere nizibi despetkehin mut gelmeye İbrahim Paşa'cı Kure Mehmet Ali Paşa'yı Mısır'ya ten hatta
nezik İstanbul'e ten ev bajarana tev dikirin pirane aşire Kurdaji alikariya wî dikin û nezik İstanbul'e dibin heta wê wextê Rûs û Osmanî di nav şer de ne donanma Osmaniya riviye kesekî biriye komandanê wana biriye teslimî Misirê kiriye di baherê donanma wan tune ye Osmanî mecbûr dibin ji Rûsa alîkarî dixwazin û Rûs tên heta İstanbulê ji bo piştgiriya Osmaniya bikin ji jêr de jî dewletê din dikin. باشه gelek spas yani وقتی me zêde tune ye heta saetekî em ê xeber din û pirsê me jî gelekin yani ez wisa texmîn dikim ku gelek gundê Kurda hene ku tenê Kurd tê de dimînin li Anadoliyê hinek jî hene ku nîve nîve nere û min heta bîstiye ew gundê Kurd û Tirk bi hev re dibînin yani kurmanciya we ew qas xurt e ku Tirk jî fêrî Kurdî bûne yani tiştekî wisa heye û yek jî xwazim ser mesela ew aşîra reşiya tu dibêjî li bal me reşî gelek hene li Ermenistanê û taybetî li Gurcistanê û kesên bi nav deng jî hene di nav wan de yani ez wisa texmîn dikim ku koka vê aşîrê yek bûye paşê ji hev qetiyan e hem ji aliyê erdê ve ji welê dûr ketine û hem jî dihêla dîn ve ji hev de cida bûne hinek bûne Müslüman hinek ser dînê xayî kevnere êzîdî mane yani dikarî ser wan jî bêjî Ez ser wan jî yani mesela gundê we de yani ew li Anadoliyê tevayî li Haymanê li Konyayê wan de re çend gund hene gundê Kurda yani jiyana wan çi ye erf û adetê wan yani piştîkar jiyana wan e çandî ça derbas dibe kerem ke ez dikem wisa bin na wek me gotî ji Helebê de ji Antavê de bigre ser Sîwasê re her zêde em dibînin gundê Çolê li Qirşêrê hene Kurd û gund ne gund bi hejmara ye yani ev bajarana ev bajarê Tirkiye bi her bajarê Kurd hene bes ê taybetiya Qirşehîr Ankara û Konya gundê Qirşehîrê te pevrane ne nav nav gundê me de Tirk tune ne devletê 1860 pêncî new şêsta ji Kırımê Tatarê Kırımê Nogayê wanî ne di navbera gundê me û Ankarê gundê Konya'ya da ew ser hev ne pir nêzîkî hevin girêdayî bajar hene tabi ew ji devletê bi zanistî çêkiriye ji hev parçe kirine eşîr nexwastine me eşîr te ser Ankara'ya da bin ya ser Konya'ya da pir dikkat kirine ku giranî nebe û gundê Tatara dînane bes ev gundê Tatara pir dibin tesîra gundê me de mayîne rûniştin rabûn edetê wana tiştê wana sifrê wana lîstikê wana govendê wana wek ême Kurdan dibin tesîra me de yani o xastinek ev me asîle bikin bes ême ew asîle bikin herê yani alî li Qirşêrê jî disa Lura jî sala 1864 Çerkez anîne ji Kafkasyê Çerkez biçîkirine û xastinek û Çerkez şerê Kurda bikin birçiyê Kurda li ev zozanê Kurda biçîkirine di navbera Çerkez û Kurda da gelek tişt bûne mextemetûn heye ve tiştekî dirêje ez li ser va tiştel yani ser va meselê û daha diva sohbeta me de jî berê wê jî ez li ser wê sekine ji sala 1865 li Xozanê îskana Dawî dibe li vê aliyê me 1840 çêdikin li jêr jî li Xozanê çiya Xozanê jî 1865 firqayî İslahiye dibine zorê Kurda lora bicî dikine ji vê tarîxê şunda çûyîn hatin tuneye û ev jî 1865 heta 1965 ez li gundê Qaynerê gundê Doralê me tev gundê Kurdan e tu gundê Tirka tu ne tenê gundekî Tatara wek gotî hîn ji navê xwe Tatara ye bes tev Kurdin tu Tatar kes namane çûne
گنده ما تب هر را گریداینه قد تجارة جهب نتاتینه از سال 1850 حتی 1950 روکات از جگون yani جگون دیدن از هاتم آنکاره جبو مکتب خواندنه مکتبا پیشی سال 1860 نسل 61 دست بکریه تو گنده ما دا کسی 5 کلمه ترکیجی ندزانی و هر تشتی ما کردی بو جیانا ما کردیه رابون روشتنا ما کردی دعوت ما کردی شینا ما کردی مزن چوکیه ما کردی هر تشتی ما کردی بو ما ترکی ندزانی حتی از مثال بدین گندک هیا نیو گندک ترکه نه دورا دا کرد و ترک به همراه دجینه بابی من بخاله کما تنوی گندی خالتیا بابی من بدین میره خاله وی بنا وی که نوی بابن فایو اپوی سفر بنا اتکه تبی فایو وارا تبی bana tabi kuru ki bana je Türkiye dizanne. O baba miş tabi xalo tabi bana zamana da ki vana evne zamana gidene ev hem kurmancı hem menet go kur med go hem kurmancı ninja hem tabi hem kurmancı. Are bal mecdi bere ev saati godin. Hem tabi yani bak kurd boyun çifteki bir daviye büye o adeteme doleme haftaki تاجوتن فرانی یعنی اوکی تاجوتن زراعت کردن بس و قصیده نه هینجی میل وانا دائمی تشت وانا روشتر رابله وانا استرانه وانا و حکایت وانا هر تشت سر بس بو سر کریه بس بو سر زمانه بس بو و قلاوه دکرن تشت بیرامه دا ماینه او چیرو بیرامه نماینه اما تشت نه بیرامه دا ماینه من حتى يروج تجبر نكريه بيركا من جانا شبه زبستاني روت نشت جمرا باسا ولات جيري دكر لورا جمع پرس دكرن دقوت مالكا متيتي جپري والي فراتي بدو جنا سي ميرا يعني چار ميرو سي جنا جمع پرس دكر وقتا ما ورق كما بزانيا بجا راست بگوتا دگو من فلان باجار انتبه داته من باجار امبیجنی سامسوری داته باجار دیاربکر داته حلب داته و به شکلی همچی به شادبون که مزانیه و مکافات گرتیه بس ولات جری تجارا من دائم سری مدابو و گوده مزیده و کیجی تونه yani mesela din bir zede tesirata sertine bu Rumiştin rabuneme adetime tırpı gün dediğim Müslüman başı hafdı ne dilirdi. Ama tüşteki bir amda hatta İromayı mesela mala oje rabu, bütün mala oje. Ekşi dara paça bu. Tabi dara paçacı men hatta demek ki beriş net zanim ki temuz persi bu dara merkezciye ve vakti mizani ki evet mejerat koti dara paçe dara merkezi. Yani tuzani hem bejin mesela evvari ki her tişt bi Kurdiye arf u adetci çanda me lüvedere mezim bir yani ez farkı ki nabinim ki em navi nekin Kurdistan yani her tişt Kurdi ki lüvedere be yani gel tane bir zamanı haberde yani perani و عرف عادت خواه شایی خواه اوی خواه بکه ام دکارم بیشن که واره میه یعنی ناوی کردستان با نه کردستان با تشتکی دنه واره کی وسانه که جوی واری کسین بناو دنگ در کتنه حتی لأوروپای واندراجی که تو دبینی یکی باکور کردی خبر ده تشتی پیشن که تی حشمت ام دبیشن اوا قی جانادولیه لما کردی خبر ده یعنی او جیانا و ام تدرن بر جیانا کردن باکور ام دبیرن که روشوان باشتره ده هلا آبوری دا یعنی عردوان پرتره یعنی ده حال اینها دا ملت زو اسمیله ده به لیاوان نوسانه یا روش آبوری جی باشه هر تجی لیوکه که اون جیانا خواه de Kurdbune da dibinin, de Kurdayetiye da dibinin. Az dikarım derekte da çalıştan benim. Tamam yani. Kazım tu arf adetek ve dere maya ku arf adetek Kurdin din henek cüddana taybetin
درقه ویده جی بیجی از ویجی بیم بری از وی بیم تشتی اساس yani لگور دیتنا من تشتی اساسی یکم سببی ام نحل yani وقتك امواني اللي بجيك قد تاريخ بري نبجي يعني حصر حسب بين جيدان بين حتى إلو ام تشمانا حليني و تمزدكي و كنجو جيل برجي ما إبك إيوانا ودين إماجي قلنا مسلمانا حنيفينا تو حنيف ليها إماجي تنيا أما دود يعني دورا فرق ما وكرتا تنيا بس دود تشتي أساسي چیه زمان ما kurmancı. یک şey runuştun rabun adeti me. Mezini küçükti. Hürmet. Mer, jin. Tecrübat da civan ciye. Ev tişteyik me jigundi Türka farka me u nabara me u Türka. Me tücara çı AVM çı fakireme. Tücara he ji tüm millet dedim çüktür ne dedi. Tüm vek vakta dedik yani kurmanç vek asil dedin. Em zarab jmera digo tiştek digo jmera nabe. Em kurmancın me nakebe. Baş jmera nabe. Gere me ev pir dikkat dikiram yani nabe. Hatta cirane günde cirane Türk günde Türka günde me düşün davet edatın. Düşün şine hafta dağıtın. Günde Türka vakta kartın şine دگوتن زو لبامه عادت مثلا کردستان پروقاس همینک بوک مبه لبامه هنجی حتی ایروجی دیوتا دیامش چور رحمتی باهم چور رحمتی ما که جدو گنده دور بر وقت کاتن لبامه دائمی اوکتبه لبامه دائمی و سفره دیتنه صبح حتی ایواری کسی اشتر دهاتی برنان برنادن. تو تنبه grupta. و یک عدد می سرفه جتن که چینه با ما هر تجاری که دینن سر سفره پیشیم شوربه دست بیتکنه دورا o tişteki sebze diye, goş diye ben devam dike tabi yani farklı az da kazım ben ha davet emeci ben bu dole davet emet emdet bu dole me naha libra video kaya video korte kaynare korte Türkiye nave kavodum bazı em mezekri kana çin libra keftikine ula daveta çin keftikine أنا وينا نشان تمل ما وجي خوجك مي يا قاتم ما وجي خوجك مي يا قاتم من السرير انت خجي بقري دو قاتم من السرير وسجوني خجي بقري مانا مانا سوا ما قاتم دقت نريبك ما قاد بالبين بناتم شنت مدارات يدك الميش ابو قاتم دارات يدك الميش ابو قاتم وسياك ديما شي يرميش بون انت مدار نص جانا مشي خوينا اكنت من نص جانا مشي خوينا اكنت من درزيات لبجشت خبر مش ما قات من درزيات لبجشت خبر مش اسمع قلنا مدامانا ما نسوا ما قات من قسم براقت نور بكلو ما قات من درد البيربونات تمازع كشتم سريت راقات ما غزال كشتم سريت راقات من ربك بخوش كون يدلاي تمام المكتب اشتر شند ابو قات من المكتب اشتر شند ابو قات قيام كوني مرحمه كل ده لا قوي كوني مرحمه كل ده مدامنا من نصر ما قات دقت نور بكلو
aman kadrededir bir buna tatlı. هره وی مدید که بال و دین اوقاس خورد نینه وی و نا یک جی از لبراو که بیش بیجم او خورتک و کلاما که گوتی او پسوامی که دو پسوامی هف سال 1700 الناس سود هفته حیشتان لفرانسه بقضا که ترافیکی مرن اوه دستریجی پسوامی وانای دستا یاشر وانا را رحمه خودت خارزمه رحمه لیبه بری وانا نها لبرا ما گوتی وانا yani günde davet günde ciran tep günde kurdane jüppen şeş kurda dağıttın yekji eva kortek libras evik libra na arak batıkın ev resme günde haye sala hazar nasıl not çara vakta kes çünkün ev hatın kıraatın lemekrin libra serevke haye tüve resmi de haye mere resmi gün nişan bide libra da hene vaportuna librana minke portin hazar nasıl not تا باساوي تذكر هناك تشتي وك ازيديانا عارفوا عادات ما بما تشي مثلا عادات ما او دق ما نشان دا او جي نمدي ما تبين نا اما تشن تشتي ما انا قد كل ما جا وقتك امريكي بين الجمعيه يعني بلكي يعني رشيه ام تبين ما تقول دوريه ما تقول دوريه ما عند بين دوري بتروف ام تبين دوري ما تقول دوريه ما هره تا رسمك دي شانده بو او دق ناو ازدياد اجي قالك بلا بو او دق هم قالك نوت صالي 2000 daha لبند جيلكا سر دستوي متي ناوي محمد يلماس ناوچي رحمتي دورا مراق كرخان زمان بري منطقة أنطاكيا منطقة عنتابي وحتى حلبي و ایماجی تفجوه منطقه دورا معینه زدین دورا حتی سال 1905 مروه ما دچون دارتن ev منطقه زمان وقت ایوبیا دا بن اداره ازدیا بودن her aşire kişi دقه وانا بوده دسته وانا بزنه کیجا هیچی بکن برای رسمی دقیقی بده یه سر دستا و تشرو وکی وک روی her aşire یعنی سیمبول ازدیانه her aşireki vaya günde Celika Yeşil Yurt Mehmet İlmaz Not Salih Rahmeti val serbest evimdi mecbura gitval esma o tiştedine balkeş mesela bana ki roçu ava şunda agar nadim cirana çitverme ve dugotun güneye yani net agar netdan nam net kıstin karın tiştek bu tiştek bu او كده كده ağla ne dikkat o sel dana ser garip talep kada famre to se agre kele dermal ser emdebene kulut lekri serra bazdan yani zara durat iştekirin güneye mere ve nake o khani gün de vakta peşi avakne hazar hayst takriben pencehi o yazdı malgune malakji emdebeni müzisyen emme Kurdistan eden bejevana emezji haşir emme müzisyen emme hane habunci vana radgotun gevende emedben gevende ama tu farkı nakne kone vana bu malakji mala vana are gevende devdumala tındava diye o khaniye gün epir deriye vana roy mest o yekşi mala kalemen kale mezine me çekri ezci geçtim düve male da dak mabemiz düve male da bu lurajit khaniye me epram ama tamamı segoz bu saloneke odak sabatış o kharın çiştene beşer bikin berad gotun evdek ekji oda nivana ev oda paşiyet tavana khene da kulleka global hem بله اوا جمره بوكي اذا ذكرن قلتن
tiştek dura da haytinin goşt heşik dikirin, tiştekden kitikirini tugotur jibok ev tare nere mevaya akriye sabaveye robide ama az başı merak kır khan beri demek espesem nav nizam nav kude izda çava nav kude aleviye da ev ve kıble dibine آره vajib kırbal keşe ekşi Yani mesela por mesela por kujekrin mer berjel porek jekri navin ve pori bereftikine por tekine naftıştaki paçeki tişteki duvare khani kebreki dertikine tikine ve kuley kebr disakine ser. يعني قالوا بابي ود قوتن كو عارف عاداتي ما بالروي و غريداي باغرا بكوچكفا يعني دقوتن افا جديني مي كيف ناراتي جب Kal ne dikirin? Kal ne dikirin? Kal ne dikirin? Bes nav meda, taybeti dünü meda, tüyo gitine bu yani tüyo ne ve dor berime bu yani tüyo ki bu tüyo fark ne dikirin? Nabera ev gevendene, ev ezidine, ev alevine tüyo işte visa tüyo bana tüyo tesir avel sermene bu yani. أري لي تا قوت تا وقتا كي جمرا قوت وقتي دهلا زمين داجي كردن ازيدي و كردن انادوليه زمان وان نزيكي هفدويه يعني اوا تاثير راديو ايريوانه يان جي نا مثلا اگر تو جمع پرسكي از تخمين دكم كو نویسکار و شاعر می ده قره ناوین دا وقتی مری برهمه وان دخونه یک مثلا جولمریه یک جوانه یک موشه یک بیتلیسه yani şu berhem meyvanı sakuya demek ki evana hamuş gündekine. Yani paşa meri lekoline dike yani dixwaze bizan ben çağ demek ki zamanı wan aynı zamanı. Meri te serwe bawari ki evana ji medrese ki derketine. Yani çune medrese u çaqiş duan sala ji qurne navin ev medrese bi Kurdî bûn. Yani ew jî wek medreseya Kurdên Êzidî li Kafkasyayê û medreseya Kurdên Anadoliyê medreseya me ew zimanê me biye. Lema jî zimanê me gelek tiştên me mînanê hevin ku ji zimanê warên Kurdistana Bakur yên din hinek têne cudakirinê. Yani taybetmeniya wê ew e ku me ji kanyekê av vexwariye zanî mesela kalû bavê me yanî pîrkê me aynî hekiyat ji me re gotine berê razanê lorîkirinê me stranê me ewê me yani ez dixwazim hinek tu behsa Ez ê bahsê wê bikim çiye çima na mesela rastî yani kurmancek anha ez vê denk dikim ez bo cara pêşî ez derdkevim û pêş ekrana yek ji bo kesek me gudarî dikin ji bo em ev başvan dikin Kurdiya na kurmancek ez pê denk dikim ne kurmanciya me orijinal e. Kurmanciya me orijinal ku reşî tebine devokê reşiya. Devokê reşiya em bilkî em benê û reşî ferq me bilkî omerî sevkî û cambek hendik ji me ferqa wê heye bes ê reşiya zimanê me devokê me yek devok e û hin kes dibîne ji kêlerê hatine çin hatine em bi rastiyê wê dirêj e yani merê dêdike em ji dor berê Xezarê ji Jordan hatine jêrda nehatine aslında em ji Jordan hatine ser revend û zêda û ji aliyê hûkê de aliyê Azerbaycanê ji wî alî de ji ber ihtimala mes ji ber Mogola riviyane berjêr hatine di malatî re korek çûye ser Maraşê misal Bilikiyê Maraşê Alevî ne Bilikiyê Anadoliyê Sunî ne dibîne Henefî ema di nav Kurda de Şafî ekseriyet heye Henefî ihtimala mezin ji bo ji du defa tiştana yani ew xwe guhartine dînê xwe bes pir zêde ew nekine yani bi şeklekê ew ji girêdayê ew gawayan çima çin bicî kirine tiştek bûnî mezinê me xwastinek bi şeklekê me biparêzin
tabi vakit derbas be demek ki şunlar jî tiştan beriş bir tike edin. Her tiştan namin. Bes hatta iroji yin market berve ji uguva gündeme kortek meribu yin serp kurmancı şin kurmancı dikire. Hatta TRT Kurdi da demek beri biraderime Abdurrahman Benek ji günde diyamen programı çekir bu. Livra keza metamen naze şinkir bu. Gündiye me xandamen, tutmamamen hatta dost me jina taybeti jina. Yani lükelek program ver program bulmuştu bu je alik de program eskirdi. Servi programı şinkir bu. Yani em hin böyle devoki ev çıvan ev devok mühime yani bu mühime kendi devok ki denkini o devleti arşive devleti kırçış duartına nabe aşire duartına naze ve cihati duartına o tevhef kirne rel verme şaş kiriye zaman bomme ve çıraya yani bu zaman ki em bir habertini kurmancıya me ve kurmancı em dikarın koke habibini vekte kalkri lekeder habertini kederi je çankriye Tokat'te Amasya'ya Şvaraki Bajarı mezun Çorum'e Samsun'e Malatya Antep Maraş hatta Ceykur aynı davaka kurmancı xabar. اره زانیم نه مثلا از وقتی کسی که در وی کردستانه از که بیم ناو و یعنی ناو کرد باکور و آنادولیه یعنی از جرنگ و نزانم کردن یان ترکن جدوری و به خارنه و جی بلکی نزانم تشتی یکمین کدومینه تنی زمانه که از بزنم کردن یعنی جبو من برچاوی من کسی که به ترکی داخله yani az önce benim vakti kudu bejin Türkiye ne ahve necbu ve ki Türkiye pisa yan amji hazna kan yani işber kun ne zamanı meye yani ne yeme ye kharibe yani bira o zaman le gele Türk piroz ve necbu me le yani persa mena dene ev yani azanım ku gele kesin navu deng derketine ji Anadolu'ya ve واشانخانه که نبودن که آپک یک علی چفچی رو بریاوید که هنک کسین باو نبودن در کتنه و ابراهیم گجلو رو بریا پارچه که کریه نهاجی پر اکتیو ده سیاست دا و کسین دنجی هنه وک حنفی چلبلی و هنک کسین دن تودکاری باسا کسین نبودن اروپایشی کلابونه Navden mesela navden tenki dünya da valla fikrimeciye yani fikrimeciye az önce çımacıye az zarokatiye kadar kasatım düne hatta kasatım Ankara mevkurdi kurmacı dentikir hem hakna Ankara tava kamle nave bira balgat bu disal bira tev şehir aşire kurda hebu ve bajaki kurda lurajiya ve kurdç yani hatta lise وقت لیسه سال 1775 edin Türkiye hareketi o ki dest bekir çep Kurd yani Türk siyasi kırmak aktif kuyadıkır o az bıkacı yek şuva keşlaname ku nav komale demokratik yani ve komelek avakırı bu avale mej bajarı dostane nave ve astekader yani lidiji asimilasyone komela nava kırıbı komela asimilene bes ev siyaset emme az nafaz mebem falan kes Frans siyaset edin siyaset tiş va siyasetine tev zamane wana Türkiye bu Kurdi haber neta men تو پریوده که اگه من ترکی خبر دایی هست کردی درما مال نه مال دیام مامی برات کردی دایی میخبر نه بس درما زمان میکنگه بیه ترکی وقتا که از کامله کرده دا مکار کری زمان می بیه ترکی ev yani meşhur boyun
nav derketin ne mesela çi yani ev kim hizmetik bu yani bu ev zaman bu ev jiyan devam eder ek tesira ev kerse mek navek de hatani bu Kurde Anadolu'ya bu zamanı bu tarikata legor bütün işlerine balkeş ne kirne hatta tarikata küçük kedi kirne ben em Kurde Anadolu'yu hastane ve Kurde Diyarbakır'ı ve Kurde Mardin'i ve Kurde Bajar'a gidip kadar. Ama emme Kurde mek emri Ankara, Konya şehrini Cana Nafku Türkiye'de Kurdici heve, Türkici heve asası mecime Kurdiye, em Kurdi fikrini. NATO hero her tava fit yerli Stockholm, her vara generasyonu çara him به کاری که خراب بزارو که خراب کردی خراب کردی دهد کنه کرمانجی دهد کنه برای کرونا از جانا کچی مارکتا نجبوک تشورا بکرم مارکت برن اما جبوک وا کورتانا بیدن هم نسل چارا جنراسیون چارا کین کرمانجی خبر کنه مال دا در باب کرمانجی خبر کنه و کردی مجی حتی دمه که برای کردی از وار کردی سیاسی بیم تشتكي كر يعني الفراز لدن تبع نكرة باس نكرة من ندبو كرد ما ناف كرد ما سياسي دا تراديشنه كي كر شاشه بو وبينج صحبت دا belki لبام ندبو ترى ناف كذا جد بي كرد قوميا يعني رسمه كي وساددان كي اگر تو كرديا ما خبر بدي كرديا ما نت كرديا كرمانجيا ما نت كرمانجيا جبوي وقت چه دکی تورگو خلق ترکی خبر ده ترسی کردمه نا کردمه یک kompleks خرج لبا ترکیه تنه تمام konsolosxanaya Türkiye Stockholm'e lorab Kurdi خبر دادنه بردورا اما وقت کردکی کردستانی ببینه کردی باکو ببینه لبا وانا کردی خبر نداره لبا وانا ترکی خبر ها پر عجیب که تا چند رسم جی شانده بود خوازی هم نه جبرت وقت مایه بلکه 10 دقیقه زانی از رسم توپلو وقتی هم نشان بدنی کی جان؟ او رسمی که 5-6 کس به هبران امین هبران کرم که وانه و رسمی یک رسمی که تکه یه نجیب بگه تک اوی کلوستن وانه وقتا اسکان کرده 1840 نها 5 çektiğini Bavi Necip Bey Kırk Mecidiye çiçek dağı bana çiçek dağı bakımından Osmani vazife dedim bana Kürde koçber bugün ev ciddikim bana navigasyonu müdüre Raşia müdüre Raşia Günde Kırşehir Ankara Raşia ciddike ev resmedin Melser Ekran ve azıva resmedin nişanedin kine çine وحتى صار 1808 صار 1808 شندا لورا حج حيدر آغاية أو قانوناوي هذا عثمان بقي إدرجي نبيوية خاطب أو آغاية منه إدارة وقته وانا إدارة كرنا كرك وانا بيه أو كوانا إدارة دست وانا داية محافظة وانا جي كرد وكنت بينا كنجي وانا جي كردنا İlk kere kavana nesil adı doya, levraji kuruke zaroke Hac Haydar ağahane, levra fayoy Haydar'ye, o Hac Bektaş ayet, o Bravi Anu ayet, resmi siyasi neviye vanana, yani hatta hazar nesidu bence diye ev idare dikine yani ağalığı ama ne vek ağalığı yani askeri Kurdistan ve idare dest vanada, bunda Bilika idarawan dest wana daye ev resmi lura resmi nazar hayid ev mesre resmi jina Hac Haydar ağa hadiye hada Osman Begiye Hac Haydar ağa bkaji sal 1920 vaqta teşkile Türkiye şereye kimi dibe Bartike terin bajara giden kazak evji nezik Ankara'ya keskin lura vefatike hinci goravi loraya evi ve smer be kravat ortada Hacı Bey jic aşire heciba
ji aşire hecibaya dema aşiret mektebiye Osmani ji aşire mezin beri ki beri Hacı Haydar Ağa mezini mıntıkama evgune Hacı Bey birine ihtimala mezin birine aşiret mektebiye Hacı Bey yek kesi ki tırnav ev kesi ki Kürdistan Teali Cemiyeti ava kırdı. بله Kesi yekem mıntıkama da siyaset giriyen tırnav siyaset Kurdine eve o dema Mustafa Kemal şart ditine ve ne Ankara, İstanbul'e böyle bravo mi? İşte demek ki ev radibet ve azherin dinavara nagi Ankara bajarı kaya navaka düşeceğe lüvra demire mezineme digotum ku iyi kür yani Mustafa Kemal jargayı kuştiye. aha Resmi da evci brange hede yani hada Osman Begi Hacı Begi Osman Begi. Ev uç kıbrayı hevin. Resmi dinci evci kuru ki pısbami kuru Hacı Haydar Ağa heye İbrahimi batal heye evci nevi batalın kuru Khaledi Amın'ın bana torunine yani ilk idare kırni torunine o pırtışte vana dışımda torun yemeği serhabi. aha Rungişten rabun lomacı mala vana o kınca vana nivine vana o yani aşiremene ama kurdiyati tenekji bkhira vana rüpeymaye. Tesra ve pere او تا گو تورنی او عشیر لبامجی هیا تورنی یعنی گلک عشیره که ناو دنگه حتی هنک لیکولین کرنه و کروهات آلا کم جی تورنیه یعنی لیکولین کرنه کش گوتنا توورند چه بیه تورن توورند نظام چه تسیز کسا یا نه ام بیجن یا ام az tişteki benim kekte burada bra gredai vint ev programa TRT Kurdi daşı bas kere bu aşire juva gündemine tarım gündeki asle vana ji Kurdun ama bize asimle bu ne çen malvate tık çıkardı navda hebin tarım gündem nave gün koşkere tarım dole tarım dole lura davet keye bana tarım ve kafile tarına eme radibin govan dedik şimdi. Herkesin zannı ki Kurd govan dedik şimdi. Tago adet eme radibin govan dedik şimdi. O dura dorte gündiye vana Türk radibin listike vana yek bir yeke yani ve listike Yunaniye mezet kın evik rabu vana ve listike yek dürüfe ve teşvik Kurda. Hacı Haydar Ağa pırt ki dibe ev kiye dibe jahsın ayet dibe nizam olmaya belki ki nizam nabevi dibe ورا دبن دی گند چند روز شوندا او که قدشینه محافظه که ترنوی کسی دینن را دکن فلاقه دبی تو چاوک چنگ دبی کرده لورا را دبی چرتک دیرزه ایمه دبین چرتک کرد و لسکی نازم yani Kurdi govane bişin debê te em rezil kirin yani zani hinek tiştek بر دل ما عزیزه یعنی مثلا او چند عشیرین باوه یک ناو دنگ وقتا گو رشی تورنی و تهجش گو حسنی اف هر سی جیبا مهنه حسنی ایله که مزنه ته و معنی کوکام یک پاشه هم جهب دو قطیانه هیلا دین و جعرد نگاری و جهب دو قطیانه yani تگوت که گلک رونق بیرن باشی هنه یک هبو تگو رسمی ویشان نه ام وقتی من ما ایدی ساعته که سر هفته هات تو باسا وی جامعی بکن تگو ما مستایی ev Seyit Alp dostaki mine o Seyit Alp mamoste bu bxe o sal 1972 hafte 4 hafte 6 le bajar Türkiye Kırşehir'e lura mamosteye o Kurdistan'e talebe o kitin talebe imkanı vana tunayı o juvana dibine leyli yani vana Türkiye dibine yatılı yani evvela talebana tene ruva maktabına tutun nefet sebebi veji ki tukazına ki bana asimile bakın tabi. Juvan taleba
yani te got evi ders اره از وای بجم از این نامه اجبر که وقت ما تمام ده بله ما سید آل لورا سید آل چه اف کورت کردستانی که این 13-14 سالی وانی جوانا را دست خدسان وانا را گرتیه جوانا قانون کردا کریه گوتی ام کردنی ام اصلنی ام ملتکنی از چند نوات کارم بیم وک مصطفی ایدوان وک Şükrü Gülmüş ve Bayram Ayaz. Lama safa akıl derketine. Gelek navi o ki deste göre derbasına çar roman evi hane. O denek cihada kesi edebiyatsan denek yani kesi meyi yekem edebiyat Levski Seyit Alper çar roman evi hane ya peşin navi tevvelate Edudia devran, esisiya dine u ceren, le Türkiye halat girtine, o pır kasa pesnavi daye, ya davi şart, ek jib romana kavici, Romanya da romanevin kalasta bunun destnevi sevi khandı, navevici bozo, yin dernek atuzam çağda serevi, rohat bir harakata tuba evici bunu başta tzani. Na Seyit Alp, tüşte pır balka şey mekala kurdi Türkiye, romanı Seyit Alp, ev roman evi meji jiyan tev her tiştevi Kurdiye, destane Kurdine, yani bejiye. Ve vakti şart evitine bu Türkiye nüfusan diye. O herkese edebiyatsan pesnavi dediğine maalesef Kurdeme zede o kavim yani nizane ülkeye vasale davi bağvermiş talebevi yekez nakasına naf şaşbim roman abi yek yanj dedi dost çak Kurdi kır. Kurdine. Hare. Ben vüci rez vüci bir وقتی ما تمام دبن ویدیو کمه مایه اما روی ویدیو جنادان تو بس هوی ev videocu bas bekim ne pişti video bas bekim. Ya ne bas bekim? Ev videocu evci mego günde hasına. Günde hasına ev medikotun evci jorda zaten aliye serhat eder dikotun. Evci kalpire mene o de gunda pır rahat milibra bibinin çin klamat bene uçak dikine o tiştek dici ezbim de govendime da devradoveji bim de govendime da o merjin emter govendedik şimdi hem ne kuşun çiki merjikidin emter dik şimdi eğer kese yani egun perda temdik şimdi eğer gündedik kesebe doste kijan ailesa hanıma male jineka yani jine karet keve destevi em bejine kuçkamın tet keve destete jine dijit kevin destevi ve böyle şekli govendime haftaki devam etti. Ama ev video jidanın o خلاص kın maya page dakika maya kelam ki yani ev hibi bükün cevale khan bra na o video dana ya davi شنتك انا حلابي شنتك انا حلابي تبدل بين كذابي تبدل بين كذابي ما يكون بعربي ما يكون بعربي بضد سري قبنده تقبنده مقالا تقبن دام خالون فمالك لما شرطنا وخليدين نخوشم تايدين نخوشم أغتاكم خنبة ترشم أغتاكم خنبة ترشم درد ترابين عشم لا درد ترابين عشم وخلدين زينابي طيلدين زينابي بضدو ساري قبان دل بضدو ساري قبان دل تا قبان دو مخالون تا مالك لما شوطان انا سمع اما بیست وقت ما تمام بود که هارون گلکسماس جبه سترانا کالو پیره من مری تخمین دیگه که
زاروکی ما جوانا فری عرف و عادت خواه زمان خواه چند خواه و سامزن بونه از هیتی دارم و کار حتی ناجی بردوامه وقتی ما تیره نکر منگی زیده خبردن از هیتی دارم همه جارک دنجی اشته هیتی بکن کتبه تبی برنامه ما ببیش از گلک و سپاسیه که تایبت جه کردین آنادولیه که ام جوانا پرسر بلندن بوان و کاری وانا کریه برچوانه و ایروژی مدید که کرده که دروای کردستانه همو کردستان آنی برنامه ما و چاندا ما و زمان ما و کلتور ما نشان ما دا گلک سپاس حتی جارک دن امی راستی هفته بین گلک سپاس و ام سپاسیت تایبت دن وان کسان که گوداریا مکرن و نویسی هنه کاجی پیام شاندن و گلک سپاس جبو هفکار ما کردکی جقرگستانه معروف آسلانوف و از جی کردکی ارمنستانه تو جی کردکی آنادولیه ما سه کرد دروای کردستانه برنامه اکشه کرن به راه کردیتی به راه کردستانی گلک سپاس به خاطر و حتی جارک دن امی هم تو ببینن سپاس اجی تقاضی به سپاس و سپاس ریاض تزر و جبرا حتی قازاقستان حتی کردی به قفقاسی تبا و جبرا تقاضی به سپاس که سیابل جبیکم و زحمت کش مرا رسمک شاند و اگر وای امکانه به نشان بدن برکم پروگرام می خلاص به بجنو تابلو نه تابلو بو ام که سیابل گلک سپاس بوی و تابلو که سیابل خیایه دوست نیه و اوجیان نفسخاص مرا بدلی مرایه هره والا گلک سپاس همه روشه که ویجی بین برنامه اگر سلام و رز شباش گلک سپاس مالا تا سپاس